Duming, mabali namin. Mabayag ka din ni Duming ije Manila, Rosa. Makalawas na nga tatatang. Di na kadimbagay, di nagpakada iji barangay hall. Diyak ko na'y nainto na ran. Kindiyak mo't ngaminan binasa di surat na tadar armida kitay. Sa may saan naltalikak mo latamot saan mo ta sa bali at tao? Agyaman tatang. Nay, apay nga agyaman ka? Tanaanos kayo matlaangan kin ni Duming. Saan na nakas ide? Ano saan adumdumngag kat nagado ama sa uyo kontra kan kwa na. Ay, nakitak mo tantikin na singput na ngamin. Talaga na singput ni Duming, tatang. Alawin, sana ul. Ay, teka pikon ngay anak ko. Ayun. Sige, mabit lang, tatang ha. Nagburak nga tan dyan saan ko adanom. Wala, sana ul. Ay, nyan. Ay, no makalawas nga wan ni Duming. Makalawas mo't nga rod asyak tagba tingagmalmalami ya opisina ti barangay. No awanan tagjote kadagiti kapada na akagawad. Ay, nay. Ado mo tinaka-display dito yung magasin. Nagbasak man kabayatan ti panagkapek. Tatang. Agkapi ka yon. Apag iso, agbasa kayo kabayatan ti panagkapeyo. Enjoy your coffee. Sana all. Ay, nayapo. Uwan man. Ay, nabayag mo't basit. Nandiyak nagbasbasan. Ado ti maagsaw nga adal wino maadal kabayatan ti panagbasbasa. Talaga matatang. Ado dagiti saan tayo nga ammo, amaamuan tayo, baba ni ti panagbasbasa tayo. So nga, agbasa akman. Ay, wala. Uray siya ka. Basa akmat. Alakat, ituloy yung tagkapi Kabayatan niya agbasbasa kayo pala dito'y salas. Inawak pa na kita na urno nga inawan ni Jilababo. Ayun Ay, may atitimpla anak ko. Sige, panawan naklata dito yan. Sige tatang, pangururayan nyo kininanang. Umaymat dito yan. Wan, sige. Ay, yan. Nay. Ay, salbag. Makatuglipak mat. Kanya ayah, tinapintas ang mabasa dito'y Iloko Magazine. Kita, man da short story dito, ya sinurat tay idulwag aman nurat at taga Cagayan. Yilad ko man kinde, tagbasa ang umigo pa mapay ti kape. Data. Ay, kastoy atibiyag. Kaslawan problema no kastoy nga agilad-ilad latan da tao. Sana ul. Yan. Ay, medyo ikidib ko man paitap no. Makainanapay dagiti madaksak bay ngagbaasa. Ay, ang ito. Bunton dagiti taga-bunton. Ay. Bunton. Ay. Sino at taga-bunton? Mayat mo ito ya title na. Dagiti kano babasita parso Dagiti ansisit. Pudno nga tayo dagiti ansisit. At nga tayo dagita akita ti parso Basaag man da ito'y salaysay tay paborito ka bandura ni Fighting Pugi. Bareng masungbatan ti sa lonsod ko.
Ay, sayang yung paborik ko adanom. Ikarga ko may titirmos nga naglanguyan kitin tingilaw sa bagay na ako ay. Nay, lakay. Imbuyat man sa laang di pinaburik mo adanaw di tatawa. Hindi mo't mabali na pagkapi nasagpawan mo ito ni tingilaw. Kumaa, no sa natakal. Bingraw? Nasaya at mait. Nagultimo mo't laangan di bingraw ajak mabugaw-bugaw dito kusina. Ang asos, sumipngatan lakay. Ang mga nakabuyat kakit di makit-kita ditan. Anya di makitkita sa asawamot Asus, di ka pa'y nagdayo-dayo no nagkayo-kayaw. Tapos naglisid ako mamot dita. Adula amin dayta. Ay nakaluto kamot langayin agaukan bang rabitan. Maturayin tan. Sige nga ro tagaw akon. Katnay, sapay la kumatawan na lamaw mo dita batog titawa. Tano adda, ay sos. Balsan da kalakit de, gustay. Nga duming daytoy. Imot nanang. Hello, nanang. Rosa, umay ka man. Ay dyan, itatang mo nga men. Apay ni tatang. Ay na, umay ka. Naggagatal di bagbagi na nabigatan. Nagbukol-bukol pa ikitin, dagiti ramramay na. Anyat napasama kaya. Yak nga rod mo, iso nga umay ka man na anak ko. Ang mga nonyakit din ay yayon. Ipantala ang ganyan di ospital. Alawan, umaya ko nanang. Bye! Ay, awan samot lati maaramidak takanayon mat ngaya bandak dananang ken ni tatang. Sa balyak la ko matiurnos ti salas. Ay, inak man langan ni balay da tatang. Anya nga taaya tinapasama kadakwada. Ala tatang, nakabuyat kayo nga tayo di makikita ako na ni nanang. Napasakitan nyo ida. May siya ka ba? Tilay bagbagam. Ay napuon. Nagatalmot na gito nagpinatlagan na Nagatilanda kita. Saan basta-basta tinakagatalan nyo? Sa dino ko mama, tinakagatilak ngay kat nagpatnagak mat anaturog. Diyak mat bimbang bangon iti nagpatnag iti idami kan nanang mo. Saan kayo abimbang bangon? Ang mga adamat nakikaida-kada kayo adiyo napupuutan. Anya? Ikit no kaidak ba't ni nanang mo? Anyat amuyo ngay no nagida iti bangir masikigan nyo. Nagtingaan da kayo kin ni nanang. San man latila sa asawa mo, Rosa? Awan kastay mamati sagpaminsan, tatang. Ay, jaka mo. Apo. Ay, nagagatol man dun. Sige, urayan yung di pinatimplak kin ni nanang aprosyo. Aprosan nyo, itipadpadakar nga agas dagita kamuol, ken binatlagyaw. Tadi yumat kaya ti may pa ni hospital. Ay, yak kaya ti may pa ni hospital. Makubidak tukid di na orasan. Ay, narigatin. Yak kaya ti matuno. Ay, naggagatla talaga. Ay, nini. Agsugat pa'y kit hindi na dumaapas at tibag. Kiti kakukudkud ka. Na po. Suka, ay, ninanang timakamaw. Nanya timpla di agas yung isagsagana na. Urayan yung latan, tatang. Ay, salbag di kastoy. Di mo't agkalma ti gagatil kon. Numuna ta pinanawan dakmut tunda sufingkan Rosa. Ijay man ngatan puniraria ti pagmalmalmanda. Ang pudno nga taaya nga danabuya takiti lamaw idirabe.
Napay kastoy tinapasama kanyak ang nabigatan. Itaek man dita batog ditawa. No da pagilasinan iti di makikita dita. Mapanak manijay. Nagkaruutan mo't ditaw eh. Nasamag mo't dita ampir ti diding abatog ditawa. Ay, yak mo't ngaminin nasangsang mo't tinagparaspas iti root dito eh. Guri ka. Buntun sa mo't dita na yampir iti adigay. Itala makitak dita Ada nagarami iti buntun dito eh. Adan sakit dinang rabak kanya ka. Amuda sana ka mamati kadagiti ansisate. Kas kada kaibaan dita. Iso nga ta sinutildak. Ayan datay pala aya. Rebaek data abunton. Nagbalayan ti anay. Adita. Umuli da lakit di iti balay. Inakitaan tay pala. Data. Anday ko! Ni. Ayan di agan anay. Kas labasit at tao ti agsasao. Ni. Kawan mo ti makita ka. Naglabas ka na lakay. Ni. Naglukon. Ayan di tagsasao ta. Kawan pa'y panagrespeto na kanyak. Lumnag ka dito nagtakdaran. Sige lakay. Ni naglukon ta. Tila ibagbaganan. Lumnidak ka no dito nagtakdrak kay. Sasawam durbab. Agpakita ka man. Tapalain ka nga itapakidya makitam. Basta gaya nga. Ni. Apain. Sa anak mo makakuti dito yung nagtakdirakon. Lumnag ka. Dito nagtakdiram. Lumnad nga. Marusod sa matin nagtakdirak. Ay, ayan ko. Nakaidaki ti daga. Ni. Nagango abulbulong tinayap-ap iti nagidaak. Agyaman ka. Tanap-apan pa iti bulong. Tinangipay-daan mekin ka. Ay, basit at tao ti nakatakdar iti sa kaanak. Nakabuniti iti nangisit. Sana ka basita tao. Talaga basita. Sana ka tao. Anya, mamatikan. Iti. Anya. Dakas na doy. Ayan ko ngay. Adak sa mo tiniti lubong dagiti sa iro. Talaga, apadak anang isip tikutit na. Aray pong bungan tayo man detoy alakay. Ni. Nagadu kayo na nagbabasit na parswa. Anya kayo. Siyak ni Tila. Diwa ni Utap. Lakot ni Utap. Diwa ni Tila. Pakitaan ka man detoy alakay. Mahal. Wan man. Paapalan ka man. Sakruyin na kon, mahal. Aman. Ipaida ka iti sangwanan detoy. Paapalan talakay. Ni. Anyat arami dundan. Siguro, kailo namat ni mahal na. Lumakita na tayo aglala ilo. Anya? Awan makita. Kidim tapno awan ti makita. Kidim. Kitam tilakay. Umaman. Awan naman ti mahal na. Sana all. Salbag ni ayat.
rabi imanan nanang. Apay nga di matla sumangpuatan ni tatang. Napanan na aya. Hijak nga rod mo anak ko. Awan mo't imbagbaga na apapanan na. Sa may sa, agag-agal ka dagajay bukol na at agagatil da nga road. Iso apat tiyek nga awan plano na apumanaw. Kasanon, rabiin. Saan ta mabalinti rumaran? Ay, ano santan ti aguray latan. No, ngay awan lata mauray tananang. Ay, no saan ta mauray asumangpot aging gainton bigat. Agpatulong tan dagiti kagawad kun barangay tanawd. Sa pulen tayo ani tatang mo rusa. Kaparak, anang iset, tikutit, tagijay kaibanan ang yakin ka dito ay teritoryo mi. Isakit ka, lakay oting. Ay, gusting. Tinagan ko. Saan nga uting? Oting nga rot, tikat ko, nga awag kan ka. Ay, wen. Siya kaya ni Kulkul. Ay, isumod lagayam. Adi mo maibalbalikas tinagan ko ata nakulkul nga dati utik mo. Adala amin ditan. Basta saan anakulkul ti pusok para kan ka, oting. Anya? Ay, babae nga to dahil siya kay Ban. Katagras kanyak. Uy, mayat mag, tapanang mingming mo kanyak. Agsarmingak, kada kita, madam. Hay, sexy, aksakit di. Anya? Bakla kaiban. Tagtagari, oting. Di ka, agibot-botak-tak, iti palimot ko, ha? Anya? Awan, makaamo, abinabai akaibaan. Para kada taladay to'y mabalin. Ha? Amu ko no kasano ang makapanawag dito. Talaga kayat na kulkol. Wan met. Saan anakulkol ti pusok? Pusong mamunak. Kastati ko na dayjay lakyan anubyok. Ayam yak kayaten dayjay agpalinlangan nga ni kising. Anya? Ay, no talaga mo lang isakin na isublinak nga ron balay mi Nay talaga ayam iti kondisyon sumurutak kan ka. Awan, isublinak balay mi, ikuyog ka. Talaga nga ikuyog na. Itulod ka nga rod. Nakulkulsan di panunot mo. Mala, hagsagana ka. Sulnotak day tatunal apusing mo. Di ka agkulkul hagtit. No adda may ramraman ko ang magamatan dita. Agbilang hak. Uno. Dos. Tres. Pusi-pusak mo dada. Masapo na kulkulit kay taotak mo. No, malipatam na ito'y ayan mi. Mamangan tokat no, paraot mo dito ayan mi. Atay tayo ka ko na! Anya dayjay. Adda nagkanabtuog ay si kwarto yaw. Unsa, inta kitaan Rosa. Ay, Ay na, ang mga no damot lagayam di ta kwarto ni tatang mo. Kitaan ta. Ay, ha, gusteng. ala, apa yun tatang? Giyaman na. Ada ko niti kwarto ko na sana po noon. Na, Addakan dito yung balayo. Saan ko gayam ang mabalinti magkipagyan dito yung balayo? Apay ngay kulkol. lakay. Apay, anyat sasawa mo, apay akulkol kong kunam. Apay tatang, anyat na kulkol. Sige kulkol. Ingkan. Na, Ala, tatang, anyat sasawan yun. Ala,
Nakaungat ka naman dagiti anay, anawanan iti balay. Anya? Lakay. Rautin dan ti balay yo. Itakan ko sing. At anayin ang ti balay mo. Saan? Saan na po no amana ti balay ko? Anay. Rosa, Ay, agbalan santoy amam, di nanamo ti sasawin na. Ala, nagado ti anay. Rautin da nga pa isa dagiti anay. Dinadahal ko kami ti balay da. Iso rautin dak dagiti anay. Gusteng! Rautin da kong dagiti anay. Tatang, agring kayo. Tatang. Ne. Ala, Ay. naturugan nyo sa amat ti kape yun. Di yung matininom. Hun kayam. Nanta, inumikon. Mabit lang, tatang. Mabit lang. Apay alapdan na makakapi akon. Adag tatapaw. Anay? What? Duming, mabali namin. Nagapgapan na itapusa. Nagdakkel ti buksit na. Masikog saki day. Ala, kasla aburrido. Anyat ko inan. Kunamatlan bumalayan. Ay pusa, pumanaw ka. Saan ka tarakan? Isasana dito iti paganakam. Rumor ka. Pusa, rumor ka. Rumor. Nagyaman na. Naparuwar ko malaang. Ay, naglaingan da dya pusa. Umay nakit din ikamang dito iti angtod na nga aganakay. Tangay awan mat aramidag. Awan mat ni Dumeng. Ay, padasag mamot ti agsista. Ay, makatuglepak matin, anapsog. Ay, ilad ko man la dito iso papagililadan ni Dumeng. Uday tay makatugtuglap ng agsursuratan. May agayam tagid na dito ya. Dahito tropilo ti pagpunganakon. Ay, naglukon da dya apusa. Tadi umadayon. Napansalakat nga rudan ni tasirok. Aganak malingatan dita. Naging pusa nga tayo ti Dayjay. Ay. Ala, nagdungurit kan ako ting. Ay, nakutiran kan sapay. Wano, mabisin ka kati. Ay, umay ka. Pakanin ka. Hey, apay dayta ako ting. Naggapon na, Rosa. Nakitak matlatan di tayan tini daw. Agsapsapul sa iti mangampun kan kwa na tatang. Akit, ampunam. Nagbasit. Ang mga no sa pulan ti inana. Awan mo tidak kila po sa nakitak tayo so kumati inana. Uno. Imbel lang daking pusa iti inana. Impel lang? Wen. Kasta ti arami ti daduman no sanda akayat nga umado ti pusa da. Imbel lang dati anak ti pusa da. Kaasimat mabisin sa tatang. Pakanat. Makamuka. Nasayat mo't numaanusam apadakkelan dayta. Tapno ada kasukat tay pusa tayo apinatay tinaisaro ngagtiwal nga asaw. Kaasimat tayo di apusa tayo. Pinatay ti aso. Ay, kita ang mga nudangran mo't nirambutan dayta.
Kagura ti aso tayo katipusa. Saan to adangran ni rambutan da ito'y tatang? Irwam ko ida iti tunggal maysa. Nasayat launay. No agin na mo da. Tadi dakat agap apa. Saan dan to nga agapa tatang? Agayem to da rambutan kanda ito'y apo sa inton dumakkel. Tagtagkalan day tapusa. Nayaw awan samot dito arubayan. Ni, ada ni rambutan. Ala, napakigtutanan siya pusa. Nagtarayan ngay maddayo. Hoy, rambutan! Kinikot mo ka di jay pusa? Di ka aglagit-lagit kanya ka. Ala, primorti kuting. Oy, rambutan! Di mo dagran ka kutingon! Kaasimat! O, rambutan! Diyay lang dakila po sa tidang ramunay. Numay dito, Iwan. Ang mga numay na alaan ti ampon ko ako ting. Ikanawa mo, Wan? Wan, Rosa. Masyanak tita ko ting. Ha? Anya di jay? Kasla da si mong bat kanyak. Siya. Ha? Andak sasao. Ayan na day jay. Siya. Ha? Kita anak ni rambutan. Iso ka titik sasao. Siya. Siya tinagsao. Anya? Ala, imposible. Sana ka mamati. Makasao kami, mat. Na kami ngayop. Saan nyo lang maawatan? Ngam na naanos kayo kada kami. Maawatan nyo ti kayat asawan. Ti agaon nga unik kada kitingiwat mi. Ha? No agtaulak. Agda kayat ko nga ibaga. No agarang-ingak. Agdamot latta ibaga. Ala! Agsasao ka kasla tao rambutan? Pudno ka dito ito'y. Pudno. Ngam, di mon istorya iti sabali. Tawan to lakit iti mamatikin ka. Ipagadan to pa'y kiti. Nagbala ka na. Ha? Isa bitter keep silent kan. Ha? English na nakpay? Nagmayakan? Talaga amayat. Atlas. At dan makaawat iti taol ko. Maitaol kun ti request ko asidaan. Anya? Mabalintag request. Amorosa. Aha? Amo ti awag mo kanyak? Respeto. Uray asawak. Agdamat respeto. Bidot ti ko na ti daduma. Pimana wakas laso. Kunada iti tao. Adi agpakada pumanaw. Wino tay bastos a tao. Aso ti pangyari ganda. Wan mat? Mistake dayta. Amo mga tagrespeto. Uray aso kamilaan. Ha? Nakaro kayo mag. Alawan. Jack to ibaga tikas iti imbaga mga ibagbaga ti daduma a tao. Tamukon nga mumot gayam ti mang respeto. Talaga? Isama balin ti ag-request, amo. Aha. Anya day jay? Nga balin na pangatingatan naktumot iti uray. Nagitulangan la iti bulalo. Ha? Bagim tulang jelasag na. Tulang matlati para kada kami. Mabalin, amo Rosa. Kasla kaano lang data ako ting arusa. Ngam itadak ka lang. Mas asikaso ngamin iti husto nanang. Wan nga road. Akasam,
Saan amang mga nitin na po, no di kat daytay talaga para po sa tikan kanin na. Pasaray imported pa eh. Napatagkanyak daytoy apusa nanang. Hey, dayta nga rod ti makita hak. Napatpatagsapay kat daytan ngam ni Duming akaayan-ayat mau. Shh! Tiyo piksaan nanang. Ah, Kaungat ni tatang ni Duming. Amangan no, mangag na kayo. hey, uwan niya. Agyaman na kada kayo, ta saan nyo akagura ni Duming. Jak ngamin kayat, aday di aguryo akayat ta paraken ka, ti agbalin nga asawam to. Agpayso abak nang day di aguryo, taad da sementeryo da. Dakkel ti mapaspastrik da, no da gumatang kadagiti ilaklako da alutluti di sementeryo da. Ngamuray pa ay, sa anak apabor kiniguryaw. Uray siya. Taga-kampusan to day jay. Tsak kayat nanang. Talaga. Pagan anong nga iti taga-kampusan tao. Gusto ka, Amorusa? Talaga mat, pusikati. Taga-sementeryo, mata talaga day jaguryo. Aguray ka. Kasla makaawat day tapusam ah. Sumamsampitaw mo't nga agningaw. Ha? Diyan muna. Saan mo amawatan ti sao? Ekwa. Ay, kastansa nanang. At damat kayat ng ibaga, no agninyaw. Saan nyo la maawatan? Maawatam nga raw. Ha? Kasla maawatak matan, Wungkit nga ta. Makaawat mo't kit di, dagiti tarakan, iti sao. No, iruruam mo ida akasasao, babaan ti pan nakisarsarita tayo kadakwa da akas latao da matlaang akasarsarita ah. Wan nanang, iso akasarita yung lata ni Pusikati, akas la makisarsarita kayo iti tao. Maawatan na. Umay ka, Goryo. Dumanon ka. Agyaman tatagustay. Umay ka. Agtugaw ka di tanalok ng asofa. Agyaman man yung tata. Dayawan ka unay, Goryo. Sika ti kaubingan akagawad ti barangay tayo ang nagpugsutan. Kinkukwayo pa ti pribado a kampusan to akakaisuna ita apakaitabtabunan ti matmatay. Takasanaw, awanan ti distansing dagiti tanam iti kampusan to ako kwa ti ile. Patawid ang negosyo da di apong kaabitirano iti gubat anatay iti bisin iti Hawaii manggusteng. Makakatawa akman dito istorya may papaniti bitirano iti gubat nga apong mau. Anya ti nakakatawa manggusteng. Naitasang kakunam anatay iti bisin. Kit ijay pa'y Hawaii. At da istorya di tamang gustay. Aya, istorya eman nga ron tadenggak. Sige, ipuon ko nga irugay. Ti panagbiag ni apong ko ang nakakaasay. Apay ang nakakaasay kat baknang. Tapensyonado kat nga ron. Denggam ang amin manggustay. Ipuon ko nga irugay. Sige. Ipon ko nga irugi. Ate, sige, ipon mo nga irugi, Goryo. Ay, aniyan. Sana ul. Ay, aniyan. Gapoy ti patag ti pamilyana a pinanawan na dito'y Pilipinas, di na ginasgastos ti pensyon na. Impat patulod na amin kada amang mau. Insaklay manggustay. Kat nagtitent lakanon iti Hawaii, nakaibilangan dagiti ibagbagada a homeless. Ay saya ati mabalik sing Goryo. Sana homeless. Homeless, kunada. Kasta ti awag ka dagiti ganggan na iti Amerika, amat maturog la iti bangbang kita. Wino dagiti agkalkalapaw la iti igit ti kalsada, wino tayo makunkuna ka-eskwatiran ijay. Unsa? Sanlaan nga sa? Takas di ka no talaga. Nang runa iji Hawaii.
panagnikan ni kabagis ko a George ang nabayagan ng nanaed ijay Honolulu, Hawaii. Mas asinigling ka na tapusan ni Rosa. Akala makakaungan. Nay, nakangato tinagatid nga ibos na ngiri-ngiri siya nakmanggusteng. Ay, delikado aksa. Agawin akpelahan. Saan na? Di mo pa nakasarita ni Rosa. Ay, Rosa! Umay ka man, Rosa! Apay aya, tatang! Kaya bam to'y pusam. Ay, say, umay ka, tadda bisitam. Pusa, pumanaw ka dito'y. Panaw. Pasensyakan, Guryo. Saan na ka magusto na kitkitaan ti pusak? Kagurgura na ka. Apay ngaya kagurgura nak. Saan ak nga grup-grupa nga aso ti kunak. Ulbod day tagorya. Nukas lang to pala na pulpugan nga asong nagrungiit. Ala, di kagsawi ti kasta po si Kati. Kasasaom akas la tao tapusam, Rosa. Ah? Ay, one month. Kasla tawa kasarsaritak to'y pusak. Makaawat iti sa uti tao. Mga no kwa. Noan nga, Guryo? Mga binilin mo apas garan kan ngirisyanak. Iso anak kigtuta kitay. Ah? Ay saan? Apay ko maabilinak nga ngagbalin adaks ti pusak. Kakaiso na nga adupay ti atiwan na tao iti kinasingpat na. Numadlaw ti pusak akagura ti tao, pumanawan, di naasitgan. Ngam ti tao, ado dagitay saan dalaga ruden akayat. Saan dalaga ruden akayat amakita, ngam ipilit dapay laang ti pagpagida, di dapay la pumanaw. Ay ayat ng karosa. Uskol ropa. Karamutaksan. Ah? Ay, ay saan po si Kati? Diyan samot tin tilumagto ako maramot et apo sa Rosa. Sige, gawin akon. Ha? Tinglam tapos ang mga nulagtunak andi mo mapuutan. Ay, sige, mapankan. Pardasam ta mga jagon matingal ti pusak kat ni kagatunakan. Pagarupon nan sa ngamin nga aso ka, Guryo. Tataulanan ni gayam rambutan di tagal kampusan to. Amo, Rosa. Rumor kamat po si Kati. Tulungan ni rambutan amang bugaw ken ko na. Sige. Nakagtot day di ang Guryo. Nagbutang. Tapagarupan na palubusak ti pusak amang karamot ken ko na. Ngam, pagan anok ngamin day di ang Guryo. No, apay nga ipilit ni tatang kanya. Nene. Apayakas laglumlumbang agtaol kanagniaw darambutan kan tipo sa ni Rosa. Amok pa yan. Ang kakitaan alakay. Rimuaran ayan ni kagawad Guryo. Kat no madaman sapay lang di panagsarito da kan ni Rosa. Amok pa yan. Ang kakitaan Salbagkat ngamin da ya adobing. Ta isun salat ti kayat ni Rosa. Talaga mat nga iso ti kayat ni Rosa. No apay kat ngamin aday di agoryo ti idildil mo iti anak ta. Iso ti may bagay. Ken isun to ti mamagnam ay ken ni Rosa. Ngam saan mat nga rod akayat ni Rosa. No mabalin la kuma nga ukasik ti alipuspos da ya aduming. Ta ipauyas ko akas laulag iti ulo na tapno santon akayat ni Rosa. Anya? Ay, mauyas mo mat ayat ti alipuspos ti tao. No maposipos ti alipuspos maukas mo't lang Isumot lang nga isuday ka. Kastaman ti aramida kiti day ya aduming. Lakay,
Magustay! Ne, Alay ko! kanya tayo. Alawaan niyo tayo pusa ni Rosa! Ni Kuryo day jay na. Ay, mabit lang. Ha? Bakit niya kung tayo pusa? Alay ko! Ha? Kinawiwitan na ka ti pusa. Ay, pusa! Umibot ka di tabukod ni Kuryo. Di mo karamutan! Nagpabantikin mawiwit a pusa. Kinaramutan nan. Ay, may masak mo tan tirimidap. Di pala pimanaw di makan anak a pusa. Natagtagain ko pa yan. Dumi, mabali namin. Nay, nasapa ka man na si Mang Puti Talakay. Sigot-got, nasipngot, nagapu kay di barangay hall. Makipagronda ak ngamen kadagiti tanod. Da kami kenduming kunak kuma. Ay, iso O sige nga rod ta, nay. Maluto pa si data, mangantan. Wen, iridip kong tupay, sakmapan. Tawaray medyo rumabibasit ang mapanak iti barangay hall. Tagbigbigat kami. Uray tawan pa'y mo tinapasamak a krimen, no pa nagtakaw iti sardam. Isu nga ron nga oray maladaw kami ngagtanod. Ta parbangonan ti panagtignay dagiti mannibrong. Husto ka dita. Nayawanan, saanin amalapdan ti kada dagiti nasabeng nga aramid. Gaput bisin a pinarnuay ti COVID. Isu nga rod. Ado tinagsara pagtrabakwan. Awan mo't pagsapulan dagiti tao. O di mapilitan dan nga agtakaw. Okay lang, di probinsya, ta adupay la trimedyo ng may ti syudad. Ay, di syudad kasanungatan. Unay arigatayin. Un nga rod ngam addalat tamot dagiti saan amang ipatag iti trabaho da. Talaga kasta, bakit yan? Uray man kat no basit-basit. Ti sweldo no agtultuloy ako nada. Di isupay ngam tay pulos nga awan maururay, awan may gamanda akwarta At da iti tao day ta, ni palubos na nga agbisin. Katuan. Sige. Agi na nakapay dita. Inakitaan niyang angrek amasida. Sige, tagbuyak mampahiti TV News. Noon niya tinagbanaga ng timbestigasyon da may panggap iti maatap anaramas ka napapatay ng stewardess. Nakapalpakan. Di ka pa'y mapan. Iturog ko pa'y basit. Maringan nakto ito na alas 9. Uno, alas 10. Isu ngam agalam ka nga minin ata amangan no maiturog ko mo. Sige. Aywan kayo may saka naman pa'y bite uniformik. Uniforme mi ti barangay? Saan? Tayo uniforme ti hapon. Ay, ako. Nimbag day jeta na po school. Unang nakadadaanan. Sa bagay, nalamin no iti parbangon. Sige ta, iridip ko pa'y man nga rod. Basta ringan naktuwain. Ala nga ruden, umuna ka na iti kwarto. Adala ang bit aramidek iti kusina. Anya day siya nga umur. Hindi duming. Awan mo tan dito itami. Basta nasapa na kareeng.
Sa anak mo tan anak kapuot anak luto. Nagluto akit ti pancake. Lumaon ako. Nagsapan ni Duming anak rieng kat nagtanod na kin ni tatang iti rabi eh. Kaya't naasawan. Nasa pamatlaang abimangon. Ni, awan mat diti kusina o inusalas ni Duming. Nagsursurat ng awan mat. Napan nga ta nagjogging. Ni, nagsapa daytan? Wenno, isukit di daytan. Rosa! Nagjogging siguro. Rosa! Ay, itatang. Ay, umayan tang! Nagsapa kayon kan aga-uniforme kayo pailaang matiti uniforme ti hapon. Basta kin na kumapay nga muna, anak ka. Ay, sige, sumra kayo tatang. Humay kayo. At tugaw kayo, timplahan kayo ti kapiyo. Alaman nga rin anak ko takas laglulok dagiti tumang kaon. Wait lang. Langayo tagakapsot. Nagapon nyo aya. Enjoy barangay hall. Sa anak pa yan nag-awid iji balay Anya? Awan anak ka. Ay, mabit lang tamang timplak iti kapeyo. Ano gatas yo. Mabit lang, tatang. Nabangar nakpayan na kayo numitigatas. Anya ka di ngagpay so tinapasamak tatang. Nagpatnag kayo ang nagtanod? Wan kit. Ada ngamin sinapsapul me. Anya? Sinapsapul yaw? Ay, wan gayam. Pinanawan na kayo ni Dumeng kat isulaang tinagaway? Kaya't mo asawan. Si Mang Peden ni Dumeng. Kwat? Tatang. Ay, saan kun anariingan iti idamay? Tiamok nga rod katadan dito kusina. Wano agsursurat anasapa. Awan mo. Anak, saan na si Mang Pet asawam? Tiamom la siguro kat si Mang Pet. Ngun ngagpaiso. Kaslo siyak napuutan na si Mang Pet. Basta ti amok at dahi ti idamay. Tanong maminsan, agin inayad nga agiddan tadi na kayat amasingaak. Rosa, anak ko. Nakidnap ti asawam. Anya? Nakidnap ni Dumeng? Sino nga tinangkidnap kan kuha na tatang? San mingam amo dagijay. Tanaglugan day ti dakkel amalokong. Anya? Uwan. Datlag alugan, tinangiluganan dakin kuana. Kasla di malokong anak apaklab. Sana pudno day tatatang. Saan? Pudno, anak ko. Paya binaybayan nyo ti asawag tatang. Sana gaputa diyo kaya tamanugang agad binaybayan nyo lahat na kinidnap da. Ayawan gaway ni kadagijay nang italaw kinkwana, Rosa. Iso nga. Binaybayan nyo ti asawag. Siguro, naragsak kayon tawanan ti kagurgura yung amanugang. Sana po doon at anak ko. Ipatin na ko, Rosa. Anya di kinunam, nakidnap ni Dumeng. Owen, kit kagurnak mo din ni Rosa. Anya? Mapanuman ka sarita ti anak na bakit? Ore ka sanot, panagpalawag ko itahid, di na kundanggan. Sige, tama panak. Ang kasanod ay tuyan.
Nang ipanandakan dumeng. San ko nga ron nga mo? Ay, sus, pangbirbirukan tayo nga ron kan ko itan. Ay, awan amok ah. Ngam sa pulan mi. Ang mga nimbati damot lang dita. Ket maisa na bangkay. Anya? Ngala. Ay, sus, apo. Kasaritam ni Rosa. Ta agsubli aki di barangay. Mitingag dagiti tanod ta sa pulan mi ni Dumeng. Anya ka diti pagmitingan tayo, chairman. Wan chairman, tanay. Saan kami pa nakaturo ka nag-duty, drabi ay? Ay san kayong agreklamo tagpapada tayo anapuyadan. Uwan aya. Si kamot ugok. Kadwa tayo mo di chairman na nagtanaw. Ayun. Sa pulan tayo ni Kagawad Dumeng. Uwan anya. Sa dino nga ron ti pangsapulan tayo kinkuana, chairman. Unmut ngagpaiso, chairman. Tatlag mo ta dya alugan anang iluganan nagatikas la nakakaputi anang italaw kun kuana. Agsawar tayo lang. Tamang ano inwalang danti bangkay na. Anya ngay ko matibasol ni Kagawad Dumeng. Ta pinatay da no bilang. Ay, saan tayo nga mo no anya ti motibo? Kastamot at talagang tibiyag kita. Un nga ro, chairman. Basta drug addict tinagaramay. Adaman kun awan basol na patayin da. Agpaiso data. Kasi ti pinatay dang steward days. Anya kumangay ti basol day jay. Nagtripan dalakit day, chairman. Wan. Ngam kasano no nagtripan dalaeng met ni Kagawad Dumeng. Ay siguro, chairman. Nasaysaya at no ipakaammo tayo iti pulais. Wan. Agudong akman nga ron na malpas ti meeting tayo. Ngam na rugyan yaw nasa pulen ni Kagawad Dumeng, wan. Wan, chairman. Alaala. Day talatan ti saritaan tayo. Sa pulen tayo ni Kagawad Portugal. Nanang, awanan ni Dumeng. Saan ka ngagdaan na, Rosa? Nagkari ni tatang mo asapulan da ni Dumeng. Amo ka. Kay kayat na nagawa ni Dumeng, takagurgura dati asawa. Saan nga po to day ta, anak ko? Sorry, Nanang. Kagurak ni tatang tapinaybayan ta ni Dumeng. Ay, naanak ko, naku nanamit, nga awan na aramidan da, kontra kadagiti nang itala o ni Dumeng. Jakpat dyan. Ah, Kinaykayat na may pano ni Dumeng tapnuawanan kontrabida kadakwata. anya. Aging kay ti sana masapulan ni Dumeng. Sana mapunas ti gurak kadakwata. Pudno ka diti agwarwaras a damag na Sofing? Damag nga anya ulat. Nagpukaw ka no akan nakidnap ni Kagawad Dumeng. Ay, kasta nga road. Adda ka no dat-datlag alugan law ang anang italaw ken kuana di parbangon. Wen, kasta nga road ulat. Madama ka no nga gronrondada kadag usteng. Idi adda nagdiso alugan law ang. Ket adda dim saang armado ken nakabado ti kaslabado ti bombero. Ket inalada ni Dumeng sa dainlugan iti nasao alugan da. Ay, sino ngay dagi dyan na Sofing? Ay, saan tayo nga ron nga amo? Datlatlag da dya alugan. Takas ladakkel ken nakapaklam kano amalukog ti itsura na. Nakabutbutong mata nana. Ay, talaga Ket amken ni Gusteng nga mga naimpandan iti sa bali a planeta. Wano inwalang dakit din. Nyamatan. Napangarudan nagpatulong ka dagiti pulis. Anya lang ti ko na ni Rosa, nana. Dayjay, agsangsangit latan. Pabasulin na pengarod ni tatang nan. Ne, apay mo't abasol na chairman. Iso ti kadwada nagronda. Ngam kunamot ni Gusteng.
Awan na aramidan na anang ikanawa ka ni Dumeng. Ay na. Apay, ani kagawad dumeng tinalad ha? Day tangaron ti pagsidawan ni Gusteng. Takadwada ka noon, dagiti dumapay at hanood. Ay, nakabutbutong matanday ta. Mga no impandakit ding agpaiso iti sa bali a planeta ni kagawad. Ay, day tangaron ti pag-amakan na. Wenno, inalada. Tamay sa kadagiti pangipadasan da iti COVID vaccine. Anya! Adda ka matan lakay. Kumusta nga iti panang sapul yung kinidumay? Awan bakit? Adon tinasawar kinadanon mi. Ngamawan ladta. Tidakas na saan lata amapunas sigura ni Rosa kan kalakay. Ay, awan basol ko. Awan naramidan mi. Tada na isang sangayan nga igam. Dagiti nang kidnap ken kuhana. Sa di nung arun nga iti nang ipanandagan kuhana. Kan anyat inaramid dan ngay. Awan mo't amo tayo abasol na. Dahitang arun kat. Talagang awan basol ko. Saan ko ang nagayatan, tinapasamak kin ko na. Kanawan na aramidak. Ay, anya nga tangag pa iso ti panggapda ka ni Dumeng. Anya nga tan tinaramid da. Ay, saan ko nga ron nga mo, no pa'y kasta. Sa pulen miya. Saan kami nga agsardeng. Saan ka ama pukawan ni tinamnama, Rosa? Anya ti amu tayo no isubli damot laeng ni Dumeng. Apay nga minabinaybayan ni tatang Nagpalawag mo't ni tatang mo, adi na nagayatan kad binaybayan. Gamawan na aramidan na. Kadwanan tupay dagiti tanod. Kaya't nakit niya na ipanaw Ano niya? Sorry, nanang. Ngamno sana masapulan ni Dumeng. Sana mapunas tigura kadakwad na. Saan aro sa anak ko? Among kade? Asaan pa yun ang makapangpangan kan makaturturog ni tatang mo? Gapot ka ng pampabasol mo kan ko, ana. Nana. Amo ka na sakit mo't tinakot na. Talaga amot ang makatultulong ni Dumeng kan ko, ana iti barangay. No ide, would. Sana magustuhan. Ngamawan mo't nga maramidan nan. Tamo na mo't nga isot ay ayatam, anak ko. Talagang awan ladta masapulan mi ni Dumeng. Dagiti nga kakadwa katanaw da. Ayan dangatan. Nakadandanunan dangatan ng sapsapol kini Dumeng. Ha! Aeroplano! Lukan lawang! Amakan no isubritan ni Dumeng! Awan, Nana Sopeng. Rosa. Adon tinasursurming awan latta ni kagawad Dumeng. Pudno day ta Rosa, Nana Sopeng. Kasta ka day. Amangan no, impandan iti sa bali a planeta ni kagawad. Nana Sopeng, Rosa. Saan? Sana mabali na mapukaw ni Dumeng. Awan amumi a pagbirukanan. Baso niyo. Di yun lang kanawan ni Dumeng. Binaybayan nyo natan ngayong panaw da. Anak, imbagamot ni tatang mo. Awan nga ron tinaaramidan da. Awan serbi ni tatang at chairman. Di na naikanawan ni Dumeng. Na, anak ko. Saan mo mo't kumaakagura ni tatang mo? Wan, Rosa. Saan na kami kumaakagura? Saan na kanimot at pabasulan Talagang awan laban mi kadagijay ang naglugan iti datat lagalugan. Ha! Kay
Kayan! Adda ni Dumeng! Ay, Dumeng! Gusteng sa dito ti papadam! Saan mo akamatin gilugan? Gusteng! Ay na, una yun ayaan, yat ka sana mapaspasamak. Nanang, apa yan? Pagsangsangit kayo, kinasino di pinukawan niyo? Ni tatang mo Adda limabas adjip kat kinamat na mutan. Adda ka no ijay ni Dumeng. Anya? Ay, kas nagbagtit mo to ni tatang mo, Rosa, anak ko. Sana maaklon nga iso, ti aking basol, iti napasabag ni Dumeng. Kanina mo talaga basol. Kuha, Nana. Adda ni Kagawa Dumeng! Mga punan! Ni Kagawa! Rosa! Adda ka nun ni Dumeng! Ay, ni tabat. Isungag pa iso ti sumuhad, Nana. Ni tatang mo, Rosa. Ayan nan ngay. Kaya hindi Dumeng, naglugan ni Tibarko! Rosa, ni tatang mo agmao yung sabot na. Agmao yung ni tatang mo. Ay, dayay ni Dumeng. Inlugan ti Malokong. Adda payak na. Limugan iti. Gusteng, agring ka. Agring ka. Ni Dumeng bakit? Inlugan ti hikan ti Malokong. Anya amalokong ti sasawab. Huy, agring ka ta ang dawang. Ay, nagtagtagain bakayo. Aldawan ko na. Wine. Ay na. Sa anak mo na nakapupo. Tiso asaan kan anari nga mapanagtaanod ko di rabi Ha! Sana ko na nakatanod. Ay, salbahag ni Ayat. Duming, mabali namin. Dayta, naidap kon ti telebisyon. Ay, sumbes matan ti babuya. Ni, kunaklano ada ni Dumeng di tapos to na nga gin-encode. Awang gayam ka doon nga agbuy-buyan. Adda nga tang dita kwarto, may. Saor. Payman. Paliiwak ti amin nga aramidan ni Dumeng. Kas lang amin liklik-likan nakmutan. No saan nga umuna amaturog. At paude. Kas na urayan na makaturog sa umay agid ta. Itata sa anak pa'y mga agida. Imunan, kat jar naman nga tan tinarnakan. Kinunak itay akadwak nga agbuya iti padpadaanak a pelikula idi. Asaan ko anabuya? Wen, kunana. Tagayam, pinanawan nakmat lang. Kunak to, mayatang tingangana. Ay, saur at talaga ni Dumeng ta tinurugan nakmanan. Sa bagay, mapampannog ngamin. Baybayak palangan. Ay, pekas lamakit-kitak mo tandiyan lang at isumpi iti telebisyon itay. Ay, kaya't ko tagbuya iti horror. Doon akaduwak ka agbuya, Bali, awak no si Siak lang. Kastilatan
No adda matay a kabarangayan, agdi tinulong tayo para iti panakaisimpa na iti maudi a pagtungpalan na. Tapno may tabon mudla na saya at kagawad. Ay, wala, Chairman. Nang runan, no kasi iti pamilya ni Kurkor. Nabalo, adi na kanon na pakadaan. Makaisama kita'y umay na ibagaan na tahin ni bakit na. Awan lakit tinaibaon na sa balay. Pinanawan na ti asawa na akas lagagangay la nakaturog, tay may nalag imbaga di ti opisina anatayay. Ay, no, nyakit nga mintiga po na sa anda ka no nga agkakaida. Idinto dudwa talang nga ro doon nga kabkabalay. Ang mga nusaan mo naman nagdigos ani Kurkur. Saan tayo nakalyin? Ngunyak gapu na ako nadaadi na napakadaan ti papatay ni bakit na. Gaputa sanda nga kakaida. Bibiyang tayo pa. Ti Madinga Road kat day giant ti rason no apay asaan ana ipan iti ospital, Chairman. No, anya man ti sagubanit na. Ta syempre, kanya-kanya da nga road iti pagidaan. Saan da makapaginnarayat no adakela at asagubanit ti tunggal maysa. Iko na tayo langan na kanitunan na matay. Awan ti mapabasol. Sa bagay. No adama na kimbasol ay kat ni Apo Diyos lat makamunawin no ni sati no iso. Anya, ay, ni Chairman, iramraman na pala ti demonyo mo. Karaman lata taalirto akanayo namang padpadaan iti papatay dagiti tao. Oo na, sa bagay mo kiti. Nakasagana akanayo na mangiguyod kadagiti agbugbugsot. Agawon na ti kararwakit iguyod na iya impyerno. So ano may panggap iti panungpalan, san tayo nga muno sa dino ti turungan ti tunggal maysa. Saan tayo ang makasigurado no agkikita tayo tupay kalpasan ti papatay tayo dito rabaw ti daga. Ngam, adda tayo makuna pamati, Chairman. Wan, tamo tayo mat no anya ti pinati tayo. Nga isot, pang namnamaan tayo apang salakniban kada tayo ti Diyos. No amo matipamatim kat iso matipamati ti kababay mo. Mabalin mo ako na nga, agkikita kay to iti nagkaisabihan. Ngem san pa'y laas 100% akas na ti mapasama kagawad. Ay, sa bagay, Chairman. Iso nga ta si bibiyag tayo pa'y. Aramidin tayo, dagiti namaan tayo, apak kaisalakanan ti kararwa tayo. Asa na basta iguyod, ti ipusan. Bow! Maimasaya gidi po ni Raria ti bangkay ti asawa ni Kurkor, Rosa. Isungarod api na isagana kun kada ugok di chapaluan nanang. Iji tinapili da apaka imasayagan ti bangkay ti asawa na. Wen kat amam, impakpakaw na ni Kulkol nga ilista tayo kanong amin na expenses bayat ti lamay. Akayat na asawan, awan ti ikas da. Utang? Ay katanya pa'y ngay anak ko. Amo tayo mat nga awan mabalbalin da iti biyag. Sa bagay. No adda maurno nga buloy, maigasto lang ata iti inaldaw kasapulan, kapayatan ti lamay. No kas tamat laang, desisyon na ni tatang. Wan No awan pagbayad ay ti serbisyo ti punirarya, ti ilibre tayo langan. Puwira jay lungon matan ako ma. Tanangina mat day jay Rosa. Nangina no mairaman iti budget para iti libre. Di uray day jay lat bayadan dan. Basta awan panawan jay bangkay nga utang na. Tanukas ta ti mapasamak. Ay hasinun tupay ti agbayad ngay. Ay, hapo. Anyan aya. Nagsasao ka, Rosa. Kasda jay bangkay ti makautang. Kas jay maatalagan ti tungpal na nanang. Unmatkit di Alawon, pagsasaritaan tayo to. Noan niya atalaga ti maaramid.
Adon tinalibre a kabaranggayan iti Noter's Funeral Homes. Iso akas laki din nang lukat tayo iti punerarya apang publiko libre. At damot kan kaday tano'y libre tayo dagiti maimasayag a kaparanggayan no saan. Dirigat nakit kanayon mute nakasla kapilitanen nga ilibre. Tawan mo't gayam ti maibayad dagiti nagminan tayo. Ho? Un nga rod kas iti asawa ni Kurkor. Ay, awan lat namnama a maisuble ti magastos tayo ijay. Naibusan ti istak alungon. Ngam awan mo't maigatangan. Takasano ket di mo't maisublen dagitay naigatang ta ipadawat tayo matan. Un nga rod. Ay, isa madinsamot no maminsan ti agbarangay chairman. Na. Di mo iramraman ti kina-chairman ko, bakay? Ay, kat kapilitan na may raman Tano saan ka lang ata at chairman ti barangay? Saan basta gratisan dagiti ka barangayan ti puniraryata yaw? Kamaudyanan na, dakkel mo't basit ti naurnong nga abuloy di kalman, Sirman. Nabayadan dan tilungaon. Good. Barang dakkel man ti maurnong itang agmalam, tapno anta gastusan, aginggat pumpon. Naimbag nga orasyo, apo nga opisyal, dito'y nagbuksutan. Ne. Apa yan sugod? Kasla din baklay mo ta bangking mo ta abaga maun. Nadagsan ti bakbaklayag ita, Chairman. Awang mo ti makita may kabsat sugod. Ti kayat ko asawan. Minabungsot ako ni bakit ko. Day talaan mo. Anya? Anya? Wow. Iso nga oranyak pa imbaga. Inubakon ngayon tulon niya puniraryayo, Chairman. Tawa mo't umaraya takaduwak kumamang bangkan. No kasta, ada ije puniraryan ti bangkay ni bakit mo? Chairman, sakbaya kung ti ang dawat ititulong niyo jay punirarya. Nailibriyo mo't nga ta ni bakit ko. Kasi jay bakit ni pari kulkol. Daytan, Chairman. Pangasyo ka niya, Chairman. Daytan ti maya kadagos. Tapno, may paspasakbay ko ka na kayaw. Kanina, Chairman. Pangasyo. Namani kayaw. Idaw-dawat ko nga gungar kumapailang ni bakit ko. San tumatay no dan may gatang itinukon na. What? Nanang, anyat ko na ni sugod. Kurang lang ay parintumang napiman ti panagdaw-dawat na iti kaasi tayo. Kasanunod naman ang matay ka baranggayan. Kat dawatan damot alibre ti serbisyo tayo agraman lungon. Ay, apo, Rosa aya. Awan mo't istak tayo alungunan. No nga imasayag dalat na dito nga uray saan anak kalungon. Anya, makunapay kat apo niraryato'y po niraryata yawn. No nakabuyang yang lata di tante maimasayag, Rosa. Day talaang Ay sus, anyan? Sapay, jak man lang makasarita mat ni Dumeng. Tadanda ni awan mat oras nan nga umawag. Ado ka noonay ti pakakumikuman da iti Manila. Di pa'y lagawid ngamin aya. Intun Domingo pa'y lat ko na panagawid da nanang. Ay, ala, bayam. Di mon iramraman iti problema dito iti asawam. Ikararag tayo langan. Asapay kumataawan pa'y lat sumarsaruno amatay akabaranggayan. Ay, narigatan no agpalibre manan. Babanti Espek.
da mapasama kapag didinamagan tao dagiti amay ngagin kukway iti pundirarya. ESP? Taymakon ko ng extrasensory perception? Inabak ka? Wan! Partwat wendo kabalan ti may siya na paltiingan ang mga ramat iti may katlaw amatada. Nuwag lukat ti may katlaw amata ti tao. Araw ti makita na. Nukas na. Naglukat ti may katlo amatayo, ina? Wan! Anyat sasawanday to yan. Ay, ina, anya nga ti makit-kita ti may katlo amatayaw. Awan raw ti problema dito'y punerarya. Nga uray at dapay may nayaw ama ipaida dito'y. Ada ka di mapadpadaanan amatay? Ada! May katlo dayjay malamayan. Agkukuyog to nagijayan. Di kayat ko asawan. May pumpundan taon. Maminsan ti pumpunda. Tapno minaw serbisaw. Tapno minaw gastos. Ay, minaw libre. Kunak manlangain. Saan kidain? Awan to ti utang da panawan da dito'y punirari. Ay mabitla ang inabak ka. Awanan di makuna nga utang, ta dinawat da libre serbisyo agraman lungon. Dinawat dagiti nagminatay. Wan! Ngam! Kalpasan dagita libre. Ultimum tumutan ti punirari ayaw. Adan tupay nga raw mausaryaw. Tapno agtutulaw iti serbisyo ti punirarya. Isu adi kay madanagan. Tay kunragaon. Awan tao timbapanawan da nga utang da. May tabon da gijay nga awan ron ti asinuman. Amataktak wanaw disturbun da. Ay, wan matkit di Awan taon ti seremonya ti pumpon. Tadi pa'y isaw, pag-uurmungan dagiti gagayam, kan kakabagyan dagiti natay, kan nagbinatay. Niya? Dayta, katapnaw maliklikan, ti panagdudukpudop dagiti tao. Tapno masuraw, ti kungkunada protocol iti pandemic. Social distancing na kunada. Wan matkit di Noawan taon ti marami da seremonya. Anya pailat gapaw nga adu ti umay mangmulagat. Iti pakaipisukan da nga about. Maya, ti makikita, ti may katlo mata, krusa. Isungay bagam, kada tatang ganarang mau. Relax kayo lang. No problem, mataon. Kalpasan, titabon. Nay, anya da jay sofay? Nangag mo ba? Ambulansya mo't da jay limabas. Nay. Uri ka. Sino mo ti umawag? Ni Matrosa.
Ay na. Sungbata mo na. Hello, Rosa. Tatang, masigurado ka di ni ama turtog na may sinukon ti ambulansya. Ay, anya. Ay no kasta. Ni ka katurtog, diyan na ilogan ng tilimabas dito'y balay nga ambulansya? Wan tatang, isa pa'y sagana tayo dyan may katlo at chapel. Para iti may masayga may katlo a bangkay. Anya. Ay sa bagay, adamot basit kabailan iti biyag dagiti putot ni kakaturtog. Ang mga nusandan nga utangan, Sus! Di kay mangnamnaman tatang. Awan ka no ti mayat nga gastos ka dagiti putot na. Anya? Amuyo mo ta solo freight na niya agbalbalay. Una niya. Diyo ka di mo, pinanawan dagiti putot na, manipod na tayo di asawa na. Gapo ta isot pagpapasulan da makagapo, itinasapa apan nakatay ti inada. Nay. Diyak ka mo akasta. Nagtutulag ka no dagiti putot na, asanda nga asikaswan. Ibagada ka no, ajay babae na, kanjay putot na nitirwar ti makaamoy ti bangkay na. Damat lamang kita. Awan tatang. Anya? Pinanawan dan sakbay ti lockdown. Isu nga rod solo flight nan. Ay, kasta. Isu nga idawat tayo, asan kumapay amat-matay tatang. Ta sigurado, agpalibre mat dayjay. Sige tatang, impasakbay ko lang. Isu nga mawagak. Bye. Bye, Rosa. Ay. Oh, apay lakay. May katlo a libre serbisyo ti punerariano bilang ma-DOA. Di inala ti ambulansya nga impan di ospital. Bakit? Aniya! Ay, na-DOA latta dya idaw daaw at taasaan pa'y kumamat-matay lakay. Isungahan yan. No saan ko pa'y nga into, jay timon kayat nga usaran abarong Tagalog mau. Saan pa'y kumamasukatan jay bado na ipan di ospital. Ay, bayamon. Uri kasano. Naglangamot laabang ka, isti tao. Ay, apo ay, libre man nga tanapaw. Nanang, tatang, naisimpadan ti bangkay di chapel si. Wan, tanay, saan na bale? May tabon mo't lang itamalam na kita bangkayan. Tanay, talumot lang nga minti chapel tayo, isa kapilitan nga di ta na isimpa. Tanay, awanan ti bakante. Wan, namasayagan ng titalo at chapel. Iso Rosa, agpaaramid kay ti karatula ano vacancy. Anya no vacancy na. Nga awanan ti bakante apag masayagan. Tapno awanan ti umay agpalibre abangkay. Ay, saanin? Uray katintun malaman ti tabon da amin. Pasensya lang na. No sana maaldawan ti lamay kini kakaturtog. Limangon na ti bangkay. Limangon na ti Lakay, bangkay. anya ka daw? Ha? Lakay. Kita ang dagiti. Dagiti may rubat na may tabon nito malam. Bimbangon da. Apaw, kita ang tiwinayaan dagiti tao. Kita ang dagiti sumungad lakay. Ni nabakahan day taman luma nga nakangato dagiti ima nang agsasaaw. Ang problema ti atin kukwa dito ipunirarya. Naglibray iti pandakalabay ta. Gapaw ta magkakaamuda na mapan ang pisaw kadagiti dadumda. Tatang, nanang, saan ka nun anaskan nga itulod tayo dagita abangkay iti kampusan to. Makaamudan iti bagbagida ay iti bangkay da. Ay, good. Very good. Sana all. Makakaamudan ang mapan agpisok kadagiti tanam da. Bimangon ang dagiti bangkay. Bimangon. Naitagtagainam ko dagitay sumbay. Domi, mabali namin.
Ada binukil mi nga asosasyon dito'y barangay, Dom. Anyamot da itang asosasyon? Sa gudayan ti may sang ordinansa ti ili, maipapaniti pa nagmulmula. Mayat man. Wandom, saan lang nga nadagiti agtaltalon, wano agmulmula ang nalawat ti daga amulmulaan da, ti mabalin at tulungan ti Department of Agriculture. Ni, kasano na ita? Survival gardening. Mayat ah. Kat amom, mayat na talaga da ito'y abinukalmi. Apay may? Tapang rugyan santi pa nagkakapya dagiti sigod nga agaapa nga agkukumari. Apay, asino nga agkukumari ayat ti agaapa? Di mo't nabayagan adi agtungtungtong damanang almaya kan manang si Pen. Nang rugrugi dayta, idi nagpabunyag ni manang almaya ija inauna nga anak da, asaan na nga inraman ang nagninang ni manang si Pen. Ngayon, malagip ka. Manot tawon di anak ni almaya itanay. Sa nga pulon Ni, nabayag na ita na. Wen nga rod, nakiragop mo't langan ni manang si Pen iti umong mi ababae dito barangay. Sigod nga may nga ipaspasuli na lat bagbagi na. Saan amak yung umong? Hangam nagado ti masasauna iti liklikodan dagiti pada na ami misis. Kat ita nakiumungan. Wendom, may sapay kit di ka dagiti na appointaran yung officer iso ti PRO wenno Public Relation Officer. Ay, kapag iso bagay na. Apay ako na mabagay na. Di mat nalay nga istorya. Kaya't nasawan, nasao. Bagay na ata nalaing pa nga ta makigayam. Sa bagay, madinsa. Apay mati? Basta, madinsa. Ang mga nudinan tuman anadan ti dila na kat tintula istoryaan nan maipapankada kami akakadwa na iti asosasyon. Day ta, tisiputan niya Magmata na inkol niya pa inkol ni Rosa Bayodeta na. Tani? Diyak man magawid na lang ti pa nagtuglip ka. Napintas may kinapanonot ti ilay. Saan nga ta? Nga iti rugrugi lang na ita? Danda ni manen ti eleksyon. Saan na nakaskas daw. No ano ti mabukbukila grupo. Lukas niya masungadan ti panagbubutos sa taway. Kanya-kanyang diskarte man nagitagsagsaga na politikaw. Uray pandemic. Matuloy ito nga tati eleksyon. Yakon malaplan. Ridap ko pa Tay ko nadan. Lumalpastikan. Awidan tipungal. Kitarak nantikin nara. No kasta, sika ti presidente ti grupo ya ababay. Wandom. Pakay dayawam na ita. Ta sika ti napili da amang idaulo iti grupo yaw. Pampanunutak nga rod, amang ano saan ko akabailan? Kabailam? Nalauna ti trabaho nita. Tinapatay. Kabailam nga idauluan nida. Wan matkit di Ado umat ti gagaya mo iti munisipyo. Ado ti makatulong kan ka. Wan, nakananos ni Ma'am Fina. Iso ti pagpatpatulungak no da saan ko nga among aramidan. Ay, anda tao Rosa. Ay siya kundi mang kita. Mabit lang! Umayan! Apuradon sampay.
Ay napong, imbag tanadanon ka, Rosa. Oh, apay manang Pining. Ay, sumrag ka pa'y Ay, talaga, sumragak na ni. Medyo atidog ti ibagak. May panggap da ito, iti agbalin na project tayo, iti asosasyon tayo. Sige, agtuho ka pa'y manang. Kapatid sakit di kay Gagara, manang Pineng. Ay, talaga napatag. Pagsayaatan tayo amin, dito'y barangay tayo. Nasaya at Talaga. Kwa, kasla na mag-aandi karabukob ko mabalinti makiinaw mo, Rosa. Ay, una. Ay, tinasayat. Umay ka na iji kusina, tayo iji tang agsarita. Agmerienda ta, bayat ti panagsarsarita ta. Napintas day dyan ng baga ni Pining. Ngam nasaysaya at mapankapay nga umuna iya opisina ni Councilor Igan. Pampanunutak nga roday tatang. Ni Councilor Igan ti Committee iti Market, Trade, Commerce, and Agriculture iti ili tayo. Iso ti makatulong kada kayo iti buklin nyo a committee. Talaga nga iso tatang. Nakasarita kon kat day tatiga po na nga inumong ko dagiti kapadak akamang iti women's. Madlagayam. Napintas day ta anak ko. Ituloy yun day ta a project yo tapno adaman pakakumikuman dagiti agkuna nga awan maaramid. Ket panggapuan ti agtutungtung ditawin agtutungit. Ngarod Panggapuan da pa yun nga agchichinismis. Inton kwan, addan to agaapan. Maliklikan dagita no adda pakakumikuman da. Ken, pakairanudan da pa, isa na ya. Wan tatang, para iti pagtangan ti tunggal pamilya, ti ayan ti focus iti daytoy. Masukay ti nakatiwangwang apaset ti sular, wano arubayan ti tunggal balay. Kasmetla iti nailungalong idi a backyard gardening dayta. Wan tatang, ngam daytoy kat ada grupo. Mangkita kami ti lugar a mabalin mga pangipwestuan iti project. Project ti asosasyon. Ngala, kitain nyo ti pagsayatan nyo. Pakaidayawan tayo diti barangay, no adda maaramidan nyo a babae. Wan tatang. Dagiti launay agtagtagi balay nga awanan ti sabali nga amuda nga aramiden, no diti aglaba ken agluto laeng. San la dagitamit Ti ammo nga aramiden dagiti ibagbagam Rosa. Anya pa'y tatang? Siyempre, agtaya. Ala ni tatang. Tila ibagbagata. Unmat. Agitaya iti dakulap, ti kahit ko asawin. Dumawat na iti kwarta ka dagiti lalakay da. Si kamit. Wanan niya. Siyempre, awan income da. Tatagabalay dalaeng. Dumasuruan dan iti project. Kat agaramid danto niti bukod da. Makainot danto niti budget. No apitan dan tinagbanlugan da. Nenenay, da kaya babae dita, di kaya aga-ariwawaan, mga ruginti meeting. Denggan nyo ti ibaga ni Rosa. Napintas, tinagmimitingan da kadagiti kapada da leader ti barangay, may papan iti panagbula, kan panagtarakan iti ikan. Wala na supeng, adda na pinta sa project. Way, nagpaiso da ita pineng, agtitinulong kayo. Tanapintas da ita para da kayo ngayangay, ngagpadpadakkel kadagiti anak, kan nagpapaeskwela pailaang. Bayanda kami na senior citizen, tasabali mo ti project may. Ay, adan ni Rosa. Dayta, adan ni Rosa. Wala Rosa, umay kan. Agmi-meeting kayo, tap na makaado kayo, iti mapagsasaritaan. O anya,
Asino dagiti sumurot iji Linton Biyernes. Mapantay makiseminar. Workshop iji multipurpose hall. Maipapan iti nukasano ti agpatubo iti uong. Umay mang seminar dagiti taga Memorial Stage College. Sa 15 a participants ti kasapulan. Ay na, nadumog gayam. Nala, umay kay agpalistan. First come, first serve. Muna ako. Ay, oras siya ka. Abay. Napintas matitimpuyog ita dagiti babae diti barangay, Chairman. Wen, kit bareng ano agtultuloy tinrugida a project. At dan sa kano mabalinda paglunan no umutangan iti mabalinda agastusan para iti individual a project da. Individual? Uy, tayo di agangay. Napanunot ti daduma nga amangan no addan to ti sanda pagkikinaawatan iti group project. Uno project ti asosasyon da. Talaga asa na maliklikan ti sanda pagkikinawatan no awan ti kooperasyon ti daduma. Dahita nga ron. Ado ka nung amin ti ka mga talaga mo tan nangato ti kutit da iti trabaho. Nangro na lang ro da no panagmulaan. Na siyempre, aggamulo da iti daga. Ay awan aga-apadan to ano da na ilok asadot. Isu nga ro da na panunot da nga unaen ti individual a survival gardening. Nasaysaya at pay no kasta nga dasadot. Di tanto ti pakakitaan kadagiti pudpudno asadot kagawad. Sige laang tikoy. Bukwalo maging gayong to. Pag iso deta pakaimulaan dagiti iti Bagyo Beans. Ado mo tapi noon ti bins ti maimula dito yun Manang Rosa. Ups. Wan. Mapan asang-sang agasot ti bukal abin Ngam no agbiag da amen kat agbunga da ay sigurado. Addan pag natangan may. Una manang. Di pa'y isunto agatangan yawn. Libre, preskonto pa tinatang yawn. Ay wan Dayta tinakapanunutan may ti kastoy. Sumot lang damat garden ni bakit kaon. Pinabukwal na kanya kay Jelly kung tibalay may. Talaga? Wan. Talo aplat kay inarabin na pagmulaan ka no itipit chay. Ay kaumayat Talaga amayat Manang Rosa. Naliklikan ni bakit kaw ti mapan makitungtong 8. Apakasagsagapan na iti chismis. Nga chismis ng tumag. Ngayon kwan, ay pakipengpengetanan. Wan maliklikan na daytan. No adda garden nga si kasuna iti backyard yaw. Kumusta dagitay pagpatubuan iti uong ginatangyaw, idinapan kayo nakiseminar? Adda nagtubtubo ka dagiti adda kanyak nanang. Ay tiyakla mo, dagiti kakadwa. Ay inaktuman kayang bisitain dagiti pagpatpatubuan da. Wen monitor mat lang idarusa. Maamwam itan no naawatan dati impalawag diyan naglakaw. May sapay deta pa kayo isumak hindi na pang kami nakiseminar nanang. Aduti sana makaawat kadakwada. Padidamot imimdangan di bagbaga di manglikliktsur. Sakit ti kaaduan daytan. Kasmat iti kong gloomy a senyor Magsi istorya dagiti adda iti likod. Inton kwan saan dan nga amaw di na pagsasaritahan. Sa inton kwan isudam tumot lang tinareklamaw. Kasta ti kaaduan namot ang mapaspasama kiti meeting may. Banag ang makapaluksaw no kwan. Isu nga anos ti kasapulan Rosa. Ayun anos adi maibibos. Ay, mabit lang nanang ata. Awag mo ni Manang Pineng. Hello, Manang Pineng. Ay na, Rosa! Nagadong tinagtubo nga uong ka. Umay mumut kita na. Ay na! Oh?
nakapatubo kan? Ay, sus! Wan, excited ako. Iso ngayon yawag ko man nadagos kan ka. Umay mo kitaan na, Rosa. Sige, umay kami kininanang. At daita dito'y balay ka. Ay, uwan. Ayabam ni Nana Supeng, tapno makita naman. Sige, manang. Umay kami. Apaw, nagadaw. Day taa. Ngam nay, pinaturay mo matan iti nagukraday ti hostaw. Sakit. Apaw. Nagpintas nga mi na buy-buyaan, Nana. Kat apay nga di mo inala ngayon luto. Tapno sindayo kumamatan. Ay, napaktupay nila kay ko. Di ipilit na nga alaan. Ta isagpaw na kanoy. Di tay ginatang na ama bulong ti pariya. Ay, nagluko kan pineng. Inapampay. Imbis anaragsak kayo kumanagsangoan na nga no inlutom da ito'y oo nga si Dayaw. Sayang nga agpaiso numalpas na lang manang pineng. Ay, hawinan niya. Ay, nako. May ayatanak nga raw damang buy-buya, Nana. Sige, ala. Ala, dagitan, taisot pang maluman men. Tadikat mabsugla dagita mata mamang buy-buya. Nga magkirkiraos matgam tabuksit nila kay Mao na mangim-imagine iti uong anasagpawan iti bulong parya. Pang maluman nyo kuma. Saan kit din? Umukidi, Ay, apo, pining aya. Kumusta ti project da Rosa ye asosasyon da, kagawad? Makumikumot ni Rosa. Kinumpleto nan sa lang iti requirements. Ay nasaya ata. Sayang mo't da jay no di da si kaswen. Tulungan ida ti gobyerno. Kasta nga rog ti ko na ni Rosa. Dakkel ti gundaway da makadawat iti tulong wano pundo ti DA. Basta maornos da iti requirements. Dahita ita ti may sakit kita ti gobyerno. Dahita adda timpuyog kan panagtitinulong dagiti tao. Nakitak dagiti individual backyard garden nyo. Ado ti dayawag, tatalagamat amakitan ti nagapuanan nyaw. Ngam adadagiti napasyar ko, nagpatinggan at panakaitukit dagiti bukal. Nagtubo da, kat nakakamudan sa mata na nagungungaran. Tadimot tinaripato tay nangimula. Dagitay mo't pagpatubuan iti uong. Ada dagitay saan anak kauray nga agtubo, dagitay uong da. Siya ka katimbalang ka, tawan mo't mauray ka, nagtubaw. Sayang! No inuray mo nga da nagtubaw, di nakairanudam ko mauray na minsan lang. Nagriga mo nga minti aguray, Rosa. Ang imbaglakit din ata, damo na uray ko. Agpay suday ta, narigat ti aguray. Nga madamat gungguna tinaanos nga aguray. O anya, mayat kayo nga ituloy tayo tayo project arinog yan tayo di damaw. Sige. Adan si mangpat a budget na. Jakim bagbaga kada kayo. Ngamin tuloy ko tayo project proposal tayo kat in-submit ko di Department of Agriculture. Iso nga ita, adan confirmation. Makaala tayo iti budget. Tulungan da tayo. Ay, napagpapingayan tayo. Ay, nagsayatan. Pagpingay tayo, ano ka? Anya? Ay, Rosa. Ay, nasaysayaat. No, pagbibingayan tayo. Tamagsi-magsi papintas iti project nan. Kasta. Kasjay ti bayat. Anya? Ay, salbag kayo! Nukas sa ti kayat niyaw! Ay, awan langan tagprag project! Mangibabain kayo! Nagakasta. Narigat ti mangiwardas iti trabaho. Nang rura no. Ay. Natagtagainap kumot ti asosasyon da Rosa. Ay. Mga pagkonsumisyonan ng tularay dyan. Ma-imagine ka, no?